Shukran dada, don't shut the belly, gonna call them skiller. Now we tell them, can't see your father. Never put it on never go a mumada. You them go to hold it, you them move, get to put the right now. Sauna! So the right now, Uganda angedija albato kwa 43 family ngambe t-shirt ino jigabe. Ayogele ni nyange kwenjiwana nisto. Ayogele ni nyange kwenjiwana nisto. Ayogele ni nyange t-shirt. Ayogele ni nyange kwenjiwana. Waji. Amisi shukura. Ani atajinya kunde mwana. Kaliwa tena mwana sozi. Kiki mwana msemezo ndio. Siwachi. Nani stop watu wana wajude tukana kufuna omuntu omukomu asobola kubanga tukabakoze kona kubegeja sondo kasangamu tuli ku rise launch Kabale natuka mada chitu tuli massive and mada ngenda funa omukomu tuloboso kakoza kona kule nenga tole endongo eri massive tukana kupanda ngo pako buda ko macha nani stop entertainment yangwa tunuya hii Jangu togeremo. Bayo.
Jawaleko wanse na atakubalia denga na atakubalia the fresh and clean all fresh and clean no shabaka basi watu kwa Apex TV naenda kabala kwa Apex TV antaka omubati nani stop mwana aliyovayo jangu vayo Jawaleko jendi obla mulungi nakuitani banyita agaba Nicholas ala Nicholas echo chochi kutambulira stia silo twala mwana chile massive waneno chili chakabinyo endongo julide baba chikaimba chikoka tukule kwa Apex TV kaimba chikoka tukule kwa Apex TV akaimba Bampeyo kale akaimba akainso kunsanyusa kapata after party big drill party after party omulana nani stop jangu Jawaleko omulamu obuleta okubala wano ku Raise Lonje Kabale mpulira bulungi nyo kyesi yosanyusa wano omuziki gunsanyusidde ddala ne badije baradio bansanyusize ddala kayimba kikoka kwa Apex TV akakubire ani kayimba kikoka kwa Apex TV akakubire abani kayimba kikoyagala kwa Apex TV akakubire dancehall ya uyoga dancehall ngani ziweka kayimba chi dancehall ngani nyingi tukuweka kayimba chi akaganaga dancehall omuko mujangu yo takari chikanje mani chirikiri odisade stade nyazi zokutamlame Kabale mwana tubasanki donase osanyusa nyo oyagala kayimba chi mwana akanaga tukolera nyo nyonga amanya ko kwitani mani ndikatendo kitegera olalawa ndiwa bada mwanzale shata jangu Jawale kali sebo nawe je amanya agaba Gideon olalawa mbera Kabale musanze Kabale kizo kusanyisa wano wanze kizo kusanyisa wano ate kigenda kusanyisa okulaba ko aganaga owuli esanyu lingi esanyu nyingi oyagala kayimba ki akayimba kale wakuba kati tuli mu kilabu obuyimba bugenda tukolera sisecho so jangu kafuna kumwala kuweza kona kolero nawe jangu omusheshe oleta omusheshe kendi oshobora kuba Kabale Kabale mitata sio kushemeza buriona bora kushemeza nenda Kabale chi nenda Kabale chi omusheshe nenda omusheshe yangu Jawaleko sile queen oli bulungi kitazo kusanyisa kumeza kona kolero ebyakogwa byonna munerizo ebyakolerwa munerizo ebyona byakusemeza nenda Kabale chi katono aganaga yamani omulala jangu nasemayo Jawaleko sewe jesi zokusanyisa wana kuweza kona kolero ulize bulungi njogera sikulize bulungi kintu ki ekisizo kusanyisa kongeza kona kolero shukrani osanyisa nnyo shukrani sewe osanyisa nnyo twakayimba ki akamanyi kakazindalo sewe gegafuta choli sewe nyagala ko akamanyi kakazindalo Jata makamisa kana pakati kona kongeza kona katika bato wewe kwa kumina kumukutuka Apex TV atakuwa tuzende kula ku YouTube noteka mu Apex UG nasolo kubanga ogenda masolo kubanga ochinge chinde chakabi tukana batandikira onako loncha mukama kumaza 12 kibi one love